Terlalu asik, tidak sadar kalau ada CCTV. Si bapak main nyosor aja. Sehat-sehat buat emaknya. Bapak kunaon bapak? Cik bapak. Si bapaknya ini kenapa guys? Dia main nyosor aja kenapa? Ayo orang lihat sama-sama guys. Bapak, astagfirullahaladzim bapak. Bapak, eling ari bapak. Eta masih kene di lip. Sabar atuh ari bapak, sabar. Sabar. Kan engke bisa di imah, di kamar. Sapuasna. Ulah di tempat nu kos gitu kan loba CCTV ada nu kitu teh astagfirullah bapak. Bapak. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Next.